پرا رقا جیوک کجیره تی گوتن پرا رشید شادامارا جیانی جبو پارێزگا رقای جبر کو هر دو کوین چمه فراته آن جیوک ام دبیجن شامیه و جزیره به هف گرید ده هر و اول رقای سمبولک و یک جگرینگ ترین آواهین اندازیاری لپارێزگا رقای برز وزیر و برز پارێزگار با آماده بونا خو ام رومتدار کرن و پر هات وکرن ما پیشوازی خلکه دیت شایه که مزن بو ایشالا گشبون دی زیدتر و زیدتر ببه تێفخۆشیەکە بێهەمپا شاییەکە مەزنە ئەو شادامارە ژیانەیە چش بۆ تێکیلین خزمانی دناوبەرە مرۆڤان دەبە چش بۆ چاندنی و پیشەسازیە بە ئەو دەری و سەمبۆلە ڕەختایەیە هەلبەت بەری هەر تشتی ji bo me hêsankariye berê hinekî zext li ser pirê hebû û ev vekirin rêyên çûn û hatina me hêsan kir وەلەهی ماشەلا تەبارەکەلا شاهیەکە بێپیوانە براستی هەم ji بۆ خودایە عالەمێ کە دەکە مەزنە هەلبەت ئەو جزیرێ و شامیێ بە هەف گرێ دibێ و gelek mesafeyan kurt dike û barekî giran ji ser milê xelkê û ji ser milê her kesî radike hem ji bo xwedayê alemê ku li me qencî kir û em amadeyî vekirina pirê bûn derbarê pira reşîd de ew şadamara jiyanê yê di navbera şamiye û cizîrê de ew barê ser navenda bajêr sibik dike yanî îro bo mînak otomobîlên mezin weke barhilgiran ku diçin aliyê Helebê an aliyê Şamê pira reşîd tira serekê ye ku divê di ser re derbas bibin di heyama borî de dema ku pir qutbû bû خلک نچا دما کو مسافeyên dûr û dirêj bibire da ku bikaribe derbasî aliyê herêmên Rojava bibe وەلەهی ئەف پراوەکە شادەمارە پارێزگا ڕەقای تێدیتن و کەیفخۆشیەکە بێپیوانە هەموو خەلکێ پارێزگا ڕەقایە هاتیە خەلکێ خۆشە و هەستێن خواتینە زمان بەلکی ببە دەستپێکێکە خێرێ ji bo vî welatî Xwedê xêr e her kesêk ku beşdarî vî karê baş bûye bide û Xwedê ji we razî be